biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film biragoye ariko ndashima Imana cyane ko byo bigenda bishoboza hano ndabihamya cyane ko ndi umukristo kandi ino industry abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata abenshi baducira imanza abenshi batuvuga uko bashatse rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo ariko hano shima Imana cyane kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana nabo dukorana barabizi niyo identite yanjye umuntu wese mu cyubahiro cyiwe tugira amahoro ubumwe n'iterambere muri filime Ndundi. Umunsi mwiza uyu munsi Imana yari yuzi kuva ntaravuka jewe ntawe nari nzi ariko Imana yari yuzi ni ukuvuga ngo uyu munsi ntiwatunguye Imana ariko jewe wantunguye mufashe dukomera amashyi menshi cyane. Munyemerere ndabashimire cyane izi mikoro zanteye ubwoba ariko ndaza kugerageza. Ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuza kubonera iteka mugatera iteka filime Ndundi muri rusange mwikomera amashyi menshi cyane. Bampaye umwanya wo gushima sinzi ngo ndahera hehe cyangwa ngo mpereze he ariko ndiko ndajugumizwa n'ineza y'Imana. Sinzi ko nshobora kuvuga byinshi muri kano kanya sibyo ko atana byinshi mfise burya amashimwe menshi abadudubiza mu mutima ayo dusohora ni make amenshi aba ari mu mutima wacu ariko icya mbere ndashimiye cyane abo twafatikanije kino gikorwa BMT Buja mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Bano bantu n'intwari mu gisata cya film tubafise nk'umugisha i Burundi Imana yabaduhaye ibatuzigamije. Munyemerere shimire production filme yacu yakorewemo 257 production irongowe na X-Ray Bam na Niji Pro mufashe tubakomera amashyi menshi. Bano bahungu n'abahanga cyane abenshi murabazi mafilime ya BMT niyo bayakora na filime yanje niyo bayikoze. Biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona ariko ndizera ko nza kugaruka nimwamara kuyibona mutwihanganire cyane twagize ikibazo cy'umuco ariko mu mwanya biraza kugenda neza. Munyemerere shimire abakinnyi twakoranye muri no film kubavugaho cyane mutarayibona biragoye ariko muraza kubyibonera. Babaye intwari cyane nkuko mwabyumvise director yabivuze. Ino reresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega gusiga umuryango indwi yose irenze ko iminsi utari muhira biba bigoye cyane ariko baritanze turakora igikorwa mpaka giheze mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere shimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer yadufashije ibintu byinshi cyane mufashe tumukomera amashyi na timu yose bagendanye
hamwe na Alfredote badufashije ibintu byinshi kuronka amarokesheni abakinnyi n'ibindi mufashe kubongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinnyi ba filime n'abakora filime hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana wo mu ijuru ibaho umugisha, namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashyigikira mwanezerwa. Rero ndanezerewe, umunezero uriko uranjigumiza, gusa amashimwe ndumva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwa n'uyundi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakorege, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro ciwe, mu cyubahiro cyo ko ndazi ko n'abanyacyubahiro benshi baraha, usibye ko nawe wicaye ngaho umunyacyubahiro muri kino kibanza, kuko kino kibanza cyateguriwe wewe. Bikomera amashyi menshi cyane. Nta byinshi nza kuvuga nubwo maze kubivuga umugani wa direct, ariko munyemerere shimire cyane abantu bashoboye kumusapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza, duhereye mu gikorwa cyacu usitingi. Abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe nawe narifise, ariko ndashima Imana cyane yoyo ishigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Numva emotion nyinshi, niba uburyo Imana yabinkoreye nkumva ngize ubwoba, nkumva nongeye kuyitinya gushasha, nkumva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, biduga bimanuka, mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya. Biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film, biragoye, ariko ndashima Imana cyane ko jyewe igenda ibishoboza. Hano ndabihamya cyane ko ndi umukristo, kandi ino industry Imana yayinzanyemo bw'umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi ni gukora ubushake bwayo. Icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe mimisi naje muri film, ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizongera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uko n'amakamera angana nk'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yoyo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya, wumva ko amashyi yakomeye kuko ndi hano. Abantu cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ndi hano shima Imana cyane, kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana, nabo dukorana barabizi, niyo identite yanjye. Ijambo novuga nobwira Imana imbere yacu ni uko nkomeje urugendo, sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe. Uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana
igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana narwanye intambara nziza yo kwizera none ndangije urugendo rwanje amajyana. Munyemerere iyi ndaza kwivuga hanyuma ariko ndabashimiye mwicyari mu byagire mwahebye byinshi muje kudushigikira kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane mbega hano ni nka ikirori kitaratangura. Narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande? Imana Data, Umwana wayo na Mpwemu Yera bari hano baratwakiye. Niyo mpamvu tugomba kuryoherwa mu buryo bwose. Ibyo twabateguriye ni byinshi cyane kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka. Niyo mpamvu numva nugarukiriza ngaha. Munyemerere ndabasaba igisabo kimwe kandi mukinkorere ntagire umuntu ataha tudahejeje bishobotse muzaba munejereje umutima wanje kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone mufatanye natwe gushima Imana. Imana ibahe umugisha.